Шундан соң бір заманны каршыклар, мин карт киләм дә, ей рәхмәт әле, жарый миңа кияүгә чыкмагансың, аты 50-гә дә яши алмыйдыр инде син диде. Ol çakwanlar. Менә, бу якка карый. Buraya da arı kılıyor. Böyle. Әу. Мен келгенде сен 9-cı класста оқыйсың. Әйе. Мен сіздің класс жетекшісідім. Әйе. Келмеген тірге. Ора тире жинақсыз. Ора тире бөлім ішінде ташып жүруші бір егет болып өтіп келе тұрған кіші. Шулай енді. Шулай. Шулай, дұрыс. Қазір енді мен ұшырмайдан сеға кетсен тұрғанға. Валлахи шоқ қоп көрсәттің бі сен? Жоқ. От ұшқандырма. Шандырма болмады. Өмірлер өтті. Bir vakit o kış üzerinde kızım ayda niye Batuluğa da gitmişti olan diye. Niye görmüşler baka git olsun da o beni bakmışlar. Şuraya bakar, tekrar yaşıyor, sen bakmışlar, gitmedi. Videolarda bekledik burada. Bana şuraya. Mikrofon gayrak yakın söyle. Çeksinler, okuşalarını. Meni maqtağanlığına. Bana şuraydı. Şimdi biz hazır seni kadar Allah'a şükür. 80'de ötürlük. İyi, 90'a da жетерсіз Allah biz. Ne diyeceğim bitin mi? İyi, şolay. Şurada yazılmışsa. Allah'a şükür bilmeyeyim. Ne Allah'a şükür korktaşa değil. Men suyunib aytamchi ki yaşlı ölmedim degan söz o. İyi. Mana bular yaşlı ölmedim deb aytadi. Allah onu söyledi. İyi, men Allah'a şükür korkmarcha deb aytam. Şolay sizni 80'ga 90'ga жетүүгүзү tileyim. Ulullar şadi deytirge keyin. Yo'q. Ulullar şadi esa Ulgaygan kişi. Ulgaygan kişi ne qartıysa? Ne korkmayı toybatın. Eybat, bek eybat. Men xotinimga qarshig'im deydi. U shu qadar yarata menim qarshig'im degan. Chunki menim abi babay qarshig'im deydi. U qarishig'im yaratgan xotinim degan so'z. Mana to'g'ri narsaga öyrətdim. Mana, iyi. Qartaygan Irina Gatupovna rus tilində 9-cı oxutdu. Men Google turunda Sashinini yazdırdı bu. Bizga imi. Men bek eybat yozganmandir ko'rasan endi. Menga umr bo'yina Google elakdi menga. Men imi nega teatr institutuna kirdim. Gos ekzamenda Google elakdi, revizor elakdi, высший литературный курсын Google elakdi. Ne xususi tema? Ondan sonra высший литературный kursda diplomida revizor elakdi. Men hozir revizoroved. Bilasiz kelsa. Onu men izletken. Şol qadar öğretken, yuqori bilim berganlar bular bizning o'qituvchilarimiz. Vallahi bu duvanbish ul yuqori bilim bergan bizning imi. Men shundan imi Google vetning Inna Lutsenovna bizni o'qitdi Google bo'yicha ul adabiyotda imi. Ul Google'ning bilmagan birsin bilmaydi. Mana ni uchun почему хлопал Николай II degan maqola yozdi. Николай II revizorni qarag'ash qo'l shava bir kishi tip-tin degandaymi revizorda asrlanib qolalar deganda chunki butun kishi Google'ni turmaga olib ketadilar. Bu Nikolay rejimin izgan, sutgan, tanqid etgan deymi? Nikolay II tip-tin zalda butun kishi qaragan narsa edi. Uzoqqa yetgan sho'rni vorin kelgan to'xtab Google'ni olib ketargan Sibir yo'li bo'yicha. Nikolay Qulchava Malayi bilan birga kelgan bular. Mana bular ikki barmoq bilan. Shundan so'ng bravo Nikolay Vasilyevich. Bilasizmi? U o'ngnagan Nikolay ahmoq tugul, u tabiiy tugul. Bu piyesani o'qigan, ruxsat bergan, shuni spektaklni qarorga kelgan imi? Ham maqtagan. Chunki Google Nikolay rejimini maqti revizori bilan. Chunki Xristakov bitul yolg'on revizor, imi? Ashin revizor bular vizitga olmaydi. Xotinlari bilan chiqmay, imi? Neri
объявляю, чиновник с Петербурга приехал ждет вас в своем кабинете в гостинице. Bütün kişi aptırap kala, çünkü bu vizatçılık değil, bu Nikolay'ın kılışı kelgen bunda. Galilerik uğraştırır için Nikolay'ın kılışı kelgen. Mene şuşunu üretken, mene bizden Rina Papaz. Mene revizörünü yanadan açtım ben. Ol Nikolay'ın rejimine madhiye. Bu bir Nikolay'dan soruyorlar. Ну как? Досталось всем, больше всех мне. Абсолютно. Ну, что по телевизору не было.